indirimbo yitwa ngo Cikamo, sinibuka ni Elshadai ndakeka. Rero transpose nari nayizamuyeho kabiri ariko bayigenda gutya ni 1 5. Reka tukagende. Nimwe yego ni ngo ni nimwe na 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 ngo 1 2 3 ngo twakubita inshuro ebyiri 1 2 no kuri base nango base naho ayibonye no hano kuri 1 ukubita 3 ukubita 3 ngize inyuma gato turebe ko tuyibona. Hano se nturi kuyibonara gutya kambi kwereke neza ubwo ngo ni hano ku ruhande niho ngo yego ni 1 ayibonye. Ushatse ukakora no kuri base wenda yangaha iremereye nango tarara ni 3 na 4 3 4 hano ndi kugenda ni 4 na ta 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 atuyagera muri beat. Nako ngako ni reka ngasubiremo nanone ngo ni 1 itandukanye n'iyi ngiyi. Murabizi ko rimwe ifite utuntu dutatu namaze kubyigisha byo. Ikindi jwi nakoresheje ni hyperblast ariko nkahita njya kuri octave yayo hyperblast ajya kuri octave yayo nkaba nayigira rimwe nkayizamuraho rimwe ugakoresha na bwa buryo nakweretse ya kangasubiremo rimwe ndi kukakwereka nitonze
ubwo urambwira ko bimeze. Ya ntango nakahita kuri rimwe. Uyu murabizi ko ari gatatu, iyi ngiyi sorry, nakora urabizi ko ari gatatu.